Profesor Kamailang Nong Mali, ubadai assistant professor ke Sorkar Government College. Ula banjur halor ke Bynta Jong ki Kynhun Seng bakidai ban longkum ki nong side an na ke Bynta ki Paidbah. Ula ong yakani habaai jing keren ha ke jing rakhe ya ke jing dap shi snem jong ke Ribhoi People's Council RBPC henin ke sengi ha community hall sajer nongpo. Profesor Nong Mali ula keren halor shibun ki mat ki bakta ki Paidbah halor ke jing bam patiau jong ki bor badai khmi. Ula kentu ya ki Kynhun Seng bakin ya trailang bat ke imlang salang ban itu bat penbed ya ki Jingeh jong ki. Ula penseluruh bakin yalam da kenuksa babha habaya le ban penyo ya ki jing mentoy Paidbah ha karukam kabadai. The credibility kita Seng jinglah bangsanya ngim kerdu Seng halang hari kasih janjian kita sibun ba tanpa tunggu perlong ya kane ke Seng jongi pressure group with difference ke Seng halang ke bayar na kiwipat ke bom syak keno dari Jingeh Syria ke bom syak keno ke basangnya ke jingkup senam ke bom syak keno baka kren kulmar, baka lek kulmar. Baka nuksun ke bakrautan jong, kanu ka Seng halang, ini mangini. Kanu nila ban tengkan, kanu nila ban kontrol ya de.